Dobro večer svima. Eto mene nakon jednog dugačkog dana, niz sastanaka, konzultacija s roditeljima, edukatorima, rada 1 na 1 s djecom, što me iznimno veseli. Htjela bih s vama podijeliti, odnosno podsjetiti vas malo na ono što je jako važno. Kada se obraćate djeci s poteškoćama u razvoju, ja ću vjerovatno ovo ponavljati sve da postojim dokle sam živa. Znači, kada se obraćate djeci iz spektra autizma i općenito djeci, osobama s poteškoćama u razvoju, zaista nemojte zaboraviti da im date vremena da oni razmisle, da procesuiraju ono što ste vi rekli i da se uključe. To je jako važno. Mi odrasli vrlo često imamo tu naviku kao pomoći ćemo im jer oni ne znaju, a često im ne damo dovoljno vremena. Isto tako, to je kratkoročno im pomažemo, ali dugoročno im zapravo ih sprečavamo za jedan mentalni razvoj.